Ndurare muthenya wa gatano wa ota mutugo kuri aikari a Embu na aria mendete ndumo na makiria athikiria aseseni ya Wimoro FM. Wawira ni mathagathagirwo igongona ria gwikenia aseseni ya Wimoro ria rungura kambuni ya Royal Media Services iri ta njira ya kumacokeria ngatho ni gukorwo mari athikiria oma aseseni no. Thutha wa kuria na kwamukira kira mundu anyuaga maragia na mweke wa gwicanjamura na nyimbo kuma kuri aini nguthi ya mwena ucio Tarafa Mathai na Mugane Nyaga. Giko giki kira ni kia mwanya ni kigathiririo ni aikari aria magire na mweke wa gwikinyia igongoni-ini riu. Nimefurahi sana. This great event that is. Ile treat wametufanyia na vile wametuhamasisha na wametuelimisha kuhusu common mwananchi vile wanaifikia people at the grassroots level. Inakaa Wimoro, it's a channel that is a people's choice. Mwena-ini wake murugamiri wa aseseni ya Wimoro ni agathiria aikari a Embu ni gukorwo mari athikiria oma aseseni ya kuyumiria na njira nene. Yo muno especially youth ni okire enyenge muno na ni turamatargetete muno thiini wa mambura mama na matina tuconorithia na rengi maukire onthe wanatongoria ni twacokia ngatho na twamira thank you nundu wa kuthina mbere gututhikiriria na tukamera wogo tukuthina mbere twi thiini wa radio Wimoro FM. Atangathi a radio ino aria marekinyite ni Morris Nyaga, theni wa Saviru, Karimi Magi, Wawira Mchapa, Muturi Mulipa na Kari wa Ng'andu. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Simon Macharia wa Wangui.